Deputy Speaker, voina kan soi ho nahi a constructive veka helama thu le salama thu jong song hi kalphung tharing kan kaltlang nin ka ria alom om tak meu ani British sina min apply khan mol teu nirang tur khan min dua elected representative kan nei ponoi lova political party kan din ponoi lova sikul kan din ponoi lova kan missionary te zara abc te kan neya common language te kan neya sa khothar kan neya tisuan education a phei chuan kan missionary te ming lam tel lovin asoi thailo tluk ani tisuan Mizoram education alom lai khan atira khan kan district council khan a education budget kha ko thana hlan top ani mai tichuan kha sumang khan ko thanin zirnai ain kolta khati lai zirti tu te khachu ko than mi uluk takalak vek an nia tlang pui thun ko than upa an ni deu veka ko than upa ponom na khwa ko than secretary an ni deu vek ani chuwangin zirna kan nei chhodan kha aro pui em single teacher lir an lania kan theve phaka timing poi om lo renga an local hun ka tran hun ni maya ral khada train local kan mu chuan kan lo awa kan local khoma ti chuan min mut thluk san le kan vai in kan nin hleya tiang kha ania then khat che chen chang che me manau po chung te nau om chung tein sikul an ron kal thina kan hun lai chuan pu deputy speaker kan khua po Paul thum examination center hi om lo ni mi khua ladeva Paul thum exam turin kan lakal ni tiang chunia ti chuan hun lo rei tual tuala zirna ko thana in nuk dok tual tuala sarkar aron rol thuk tual tuala ti chuan sarkar sikul alo tamta lo sang zok kan pa qualification thazok neite kan ruaya kan result ro chu cheta tual mai ni English medium ma lo tlem te answer tena result an yang po lo tam zok neiten an nei thei tatlat lo maya ti chuan kan zirti tu tenge po hian an mani skula hian an fa ten kaltir du tamang lo ani English medium school ate an kaltira kumtin hian nau pang omlo wanga school close om chota zela chuwang chuan education a hian kan fail ti hi voina hian kan pom ngam tura kangai chutiang chu kan ram din hun alo ni ta ti chuan kan din hun luya kan le me ka ko ran school kan war thar le a English medium school kan war thar le ta ani ZPM hian mun thluk takin in than ma khan kan education policy hi NEP te nena lakopin kan research uinga mi ten anduanga kan research uinga mi te Delhi ten zina Delhi lo tin na te anjuk ena ke nge point Delhi chief minister ka juk mu a an education minister ina le khabu asiam siksa ati po thlona phur tham khop atam karon hona ti chuan nastakin kan zira voina hian kha kan policy ang khan kan education minister hian he department hi aron kalpui tran mek ani chuta chuan kan ngai poi mo em chu PPP method kal ani sarkar sikula chuan zungol veipo kan ban tak tak ngam lo punctuality po om tak lo hei tu na kan an tum thang le ani maya ti chuan kan result chu soi lo ani a chuwang chuan heng English medium school kan ti te ko ran school kan ti te administration le management thazok dai transfer le posting problem po nei velo board ina management committee ina an ngai tua zirti tu an lak po an fa te zirti tu uluk takan lak transfer om velo ten mi thalo chon ban mai khami management kha sarkar hian kan phahau lo ani ei zep thu om lo
chu wang chuan kha management kha varin chan ve kan dua English medium school te Kokran school te an dan pa ngai kalin financial support pack kan du ani PPP method kalpui kan du a chu ti roli sarkar school kha kan lam che don lo thei to pin sarkar school te ti that kan tum don thowa ti chuan heng Kokran school le English medium school la fee te hi ti niam kan du a sarkar na suma atan pui na chuan fee chi sang po ti niam turin kan be sei dona mi har sa deuh chung kwa te po sikul tha an lu theidan kong aloin hon kan du ani tin transfer and posting a kan buai zia te kan ria rationalization te po kalpui ani to thina hlo thling lo ti kan ria chu wang chuan azong zonga nilovin thingtlang kil khor mi ten anom du lo na transfer tam ngot mai ngai tua an phet le sek na tur mun ang bik hi chu identify la hetai chuan an dam chunga thok du tur da top mai lang non transferable post hi siamangai ni hi kan tibok ani chung te po chu khang khwa te a khan har sat na an to lo na turin ti ani a tampo angai ari nom lova ten je te tu quarter kan nei lo awangin e hausa hian je te tu quarter sakna tur sum da tur hian ka au jing to lu tu kani to na hian engwai nge ka je te tu ten po sa nom lo kan ti chuan anom du lo ni lo in lua turan mu zo lo ni chu tiang chuan i tlat awangin kan thayang tok in kan biala ti chuan kan fan mang ten je te tu quarter te kan sa a chu hrenangin tu na hian po deputy speaker je te tu quarter sakna tur hi cheng bible se som thum pakhat le noi som nga kan da fel to ani hei hianin enge moza chu min chok to donin kan ria ten heng na thok tu reng hi an bil an lang main an thona headmaster mo principal mo ina completion certificate assign lo chuan bil kan pelawang kan hun kal to an headmaster te principal ten work order copy an mulawa DPR an mulawa enge tho turan hrelowa amount pon hrelowa bil an lak don in eng mai nam noi theinan nei lowa kha thalo em ani khatiang kalphung lui kha tlan sanin tuna chuan headmaster le staff ten an sikul tur chu thaneman ngai em vek ani a chiang tian hlaw vek chumi te in rol ve theina chu tuna hian kan hon sak dona chung te ne na tlang chuan anin bil pe tak ani lo an ti kha chu kan pe don lo chu wangin thatakin an satur ani ringot mai ani nabat atanga lon kan lak zo zai apung ne na kan rul le la ngaya sikul kan sak zong te kha atakin sikul sak nan changseng voina hian building thatak tak tam tak kan nei to tur ani tin chu ba ka chuan library le computer pek na tur a thlonin khua zati samthum pasari ami tur tunai hian finance ministry ami mal takin e hi chu kan lo du sak veng che CMO atangin in lo boy pui mai don nia min ron ti a vaibel se som nga le panga z min ron pe a chu ta chuan first installment vaibel se som ni pasari le tlem tunai kan dong fel der to ani chu election puan ma second installment po himin pek andua tran kan han lawat ani ten three language formula hi kan ngai poimo dona mizo trong sap trong hindi an poimo tlang vek ani phaya tele khan zira degree thatakan ron hona mizo trong le khaziak an thiam lo whatsapp pon type dik thailo khatiang kha adik tur ani lo chu wang chuan he trong pathum hi inang renga kan man anga yin kan ria ani tiang tu chuan heng hi buat sai an ni chho anga ten har san na hi kan nga khop maya tu na hian kan har san na lian tak chu vacancy kan nga lu tuk kheni sarkar ina post fill up aron khapo hian health le education is aron exam tlang pui thina chu ti chung chuan tu na hian vacancy atam lu tukani
vacancy atam na sa zirti tu le naupang ratio achiat pha building a chebok sia chuti chungchuan competition a kan tling thailo kan tia kan education department kan mo puwa kan student kan mo puwa voina kan facility nei atang hian competition a tling tamchi kan nilo hrim college traber pola ngai researchip college te po A grade ningat minimum teachers po kan nei phak lo tu na khian kunga lo ra langa kan A grade ni nei kan hlau lowang sti kan soi theilo chutiang khop infrastructure le facility che chung noya chuan kan thleng sang ngot zok ani chuwai sarkar hian mo kan phur ti tur kan nei atam theyang ber vacancy te po hi no kha kan tum angaya tin pakhana chuan zirti tu atana lak zirti na da thok lo an tam lutuk nan teaching staff kan na lutuk kan doctor ho te po hian ni doctor na thok lo office au man tam lutuk kan in dai lo kan tile si chuwang chuan heng hi kan en felang zirti tu turalak na na chuan zirti turani yang office akan na touch fawang doktor chuan doktor na thokro se office na ni lovin chutinga kan kallo chuan kan fu thei lowang ten political interference atam na ber tejing amian yang education department hi political qualification awang lak hi antam lutuk ei hianin tuna hian harsat na min thlen mek ani ei chu zebrual ani lo qualify lo te po kan la du zela til kan ti du chuan rules te po kan relax du zela chu boina hian kan tuar chho te zel ani ten school upgradation vote zon na kan mang thin te hi phurrit ani ngoro loko ngale chan veria kan sozu kan seizo ti lo don miniang vale in Thandon nai November thapiang maya school tranem tok tak mai han upgrade put mai thin te hi alang reng mai an ti chan kha min mga iwang po ni lo chakai kan chia ai ota kan ei du mia lo kan zuk da chakai tui ti zong kan zong chakai kan mga iwang ni lo chakai man kan du wang ani so wang so heng politic ai ota nia anwa kan tuar lezel kan hindi teacher ho te kha voina hian kan lavaka chunjong le thei si lawa in thang le do na kan chul chuak in ni kan thin te ni ke ni kan sarkar chuan an ti ni lom ni kha ma se eng man ti kan thre le ne ti hian aral ringot mai ni tiang che hi om to lo ram se langin heng hian ram hi I ati kholo ani chu wang chuan heng ai kal kan ti te po achuti thu ta han chin fel te hi su a harfu mai theye amaro chu kan ram hi bel a voi ni khat han chuan no fai lo te chu no fai a har lo a kum maya no mia lo mai kum nga chung no mia lo te han nor fai tur hi chuan in hun te po he du rei ve ni ten lapua man chi po ni lo thil thap deuh a no roi te po ngai no na chu wang chuan in heng hi chu thei tok kan an chuanga kan tlang zel anga tin human resource development hi khovela resource poi mober tian ya kan hrewa chu wang chuan he ta hian sum po hi kan ren vak tura ka ngai lova human resource atana investment kan nei hi investment traber ani tuna hian sen so ni ma sela kan tu kan fa te lo chozel tur education tra kan pek chuan investment tra ani kan thuak mang hian kan thuak kan resource traber kan din chwa thei ni dona so wangin department te minister te po manpower lama hian in dai lo lutuka in lo ompal ani point lo in thlung lutuk lo turin kan kam ke du choni then demand somne le pariat na ICT hian an kalanga February ni som patni ni khanin aswani vaishano hi
minister nen hian kan in mu a mani lok khana le kha kan mu a ta chuan ani hi information technology lam chang tu ania mithiam tak ania 5G connection kan mamo dan te kan soidu na hey 5G connection 406 zalile paruk BTS base transceiver stations minron pe a alo mong khop maya training sukan nei sa de uten ni a tuna hian kan district pariat aizol lunglei champhai kolosip ser chip longtlai sia ha ma mit a te emi 5G hi minron pe a avai hian zalile paruk BTS ani a capacity chu hey keini kan omna tuna kan chen na ina te khian a in biak le thelo chu te khop chuan connectivity a hian kan chawa tun lai phei chu kan in be thelo tu kani amangan thla khop mai tiang zonga hian tran kan lak nga 5G connection hi abik takin medical kan tang kai pui do na operation te po han nei don general khata anin rawn thei do na tin damlo refer ngai tam tak ngai lovin asiam thei don ani dima number parukna revenue a hian han soi vele zok ila tun ma khan pucho chunga te hun lai khan mian la hoi homa mian korap lova in mun te hi kan in dil vak ngai lo chief minister pa kumruk kania emergency ania kum khat an extend awangin in mun kanai mi lova mizoram a hian ka dil ngam mi lo idu velom ni min ti hun ka ngar min ti na chang a khesi lo ka nei lo thak mai ni chu tiang khop chuang khati lai ka chuan mi hring kan la dika ni tin kan aizo khwa po hela hum a hi mani pu cho chunga te kha chuan khi tui kwa tlang pan chona kong sir tu na ina khat te khi ngo ve kala ni kiang dang ngo angil pui am ve ka an hum hal tla ni emi vana pa hol pia lam te po hian hum hal vek hospital pan na kong chak lam te po hian hum hal vek ani an han om lova eng zong sang hi mi mal tan le thakin alo om ta chom phai te lung le te po ani vek ani apoi khop mai ten brigadier ti sailowan government complex thatak adina sarkar ram vek ani chuta chuan kan ram lal ber perten an encroach masani au to lok ber perten in mun anin pe a voina chuan asom telin ramchunga sarkar ramchunga in mun an inten lo sa to sian thai te puitling to box irregularize an kan tiringot to mani to na chani tiang hi kan nia kan lem le khop maya apoi khop mai tun ma de pe ka chuanin LSC lem sing khata lei tur kha da kham tur kha om sup thin ni kha en tinge mo pathian mal som ne kan be se theng le heram hian le chung kwa chom kan tum dan hi adik lo lutuka in punin thua te tama purinoma IRS khan revenue anen kol lai khan computerize atuma kati laya MLA zong te kamin ko khoma ta chuanin PowerPoint presentation min nei saka kan lom le ani huaisen nang chuan thil thai ti dek don kan tia ma se political will am lo tu manan support lo om zia nei lo akal thui thei lo apoi khop mai ti chuan tiang chuanin alo ri ral le ta chu tu na hian asiam that na hi kan revenue minister ko wa hian en ngat ta amo phurna hi asang le ani LSC te kan introduce dona kan outsource dona hey revenue tam tak ti punna turania wangin revenue department po hian en tinan surveyor emo in lo mamoni chuan khami post kan fill up awang khan Mizoram in revenue tamzok an don ni chuan in thlahun no tur ani chubang chuan mamo in nei chuan ron in thlahung lutuk lo turin kan cha du boka then right to public service he introduce ani to tuna hianin kan sarkar vele khan December ni som ni pakwa khan he dan hi zom turin department tina order kan chuat har le ni he poi mo em maya
mani chanchin han soitela kaipo ka periodical pata siam that natur application ka thelu ta revenue department kan ngai sak mia lo teng engean tereng katia kung khat nu ka han ngai saka aom na ngai alo la omani MLA deal na po khatia ani chuan mi pui mi mir ta na office door a har tur zia hi ka ngai tu ani a chho lam u mangai chuk lam u mangai thing pui so ngai a tiang hi kan ni ka aza thak kanom dani so wang chuan in right to public service te hi kan ma mo ngoi ngoi he kan enforce don ti lui kan ngai thil tha ti tur hian ti lui kan ngai pathian kan lau si lo suala piang min khongai kan ti boxi ram huai kan lau to boxi lo sarkar tal kan lau lo chuan in kan tha thei non lo then in munhan LS ya 40% sarkar hlan ti po hi anga minister ngai dani ka hello ron soi sela a true lo deu mangai ngai tu tha ngai ekati dewa ke chuan sarkar atak ta hena lut lo heng ta hi tu ta ne na mo hian an siam rem le dai mai ni sarkar ina lok pui tak tak lo zom thei lo tur dan te chu siam lo wilangin a thamai te hian kan ria a tin supply numbers of so pasarina kan kai le anga weight bridge chungchang ke point ka au pui jing lu tuk a tharei thei lo amang tu tenan hol sezel enga tinge kudam liana posting anin chu huai mania kan revenue minister hi I department jinga hianin kudam lian en kol thei weight bridge ti chelo tur mi piangthar pathian tri inei lo mi ten tal chuanom lo mo ka ti hei kan vei siam that kan du amun pui trai ron dik lo sa vai hovin an ron phura dik mai ni piangthar lo hovin tharau mi hovin kan la chonga a sot lat zel so wang chuan in hei hi siam that angaya so wang chuan weight bridge te po heng tinge kan ti don kan privatize don nge ka thiam lo I kan thin lung hi dik phot mai selangin nu pakhatin Buhfai thenom nu ta le ya a hona an buka ke ji khata lo tling lo a ava complain a thiani Buhfai ke ji khata tling reng lo te ni tak so va poi vele I dora dal ke ji khat ka le kha buk dan ka ma lo mo le te khati ton vek khakan nia so wang chuan buk nei chu ti dikra mitum tengu in khom thra tak rama chu doi tin dik pakhat po om lo ringot kibet lung dik pakhat po om lo ringot hi chu ani seng thei lo ani tin sum tam tak kan sef don in ka ria sablai tang hian hei lom om ka ti a tin ka ta te po a eng tur chu enga avar tur chu avara avar tur a enga om tral tum chung kwa te khan lo sharo pathian mal som nei dong chuang luang tiang hi pathian mal som don nai mo kan ti ani lo zia kan hriat to hi kan ram hian kan tor na sat to hi so wangin kong de khi zo meng u engma kan ni pui chuang luang khang kha tin gas pipeline local tur kan hria kan rama lo thar ve thuai te po kan tuma tunayan corporation din angaya din tumin kan in ruaman mek ani atom na bera chuan po deputy speaker demand number 8 taxation a hian karon na thatak tak kan donga GST funding agency ne na zuk soina sang hriat apoi mo zia te kha kan senior ten an soi kha department tin in kan hriat atra khop mai tin bakise hi bakise ya sia anthin chua zolo department in an thun chua zolo bakise ko ta hlan thin hi a sot nei om lo khop hian ka khria kai chu PSC chairman kan ilai khan bakise hi tu man lo ko ve ngai lo ko sia to tur kan tia kan ko ta sia hearing a
this one evidence apo kan ko tel ta zia baki zai kuta chia pelo ho an han pek chona hi om ze te chiam hi anei tam lo khop maya chin follow po tha ka ti department in an ne na chia choi tur te son thing chuak thei tur ani an thin chuak thei to lo ti ngai na hria lo baki zai ne nan nol phei ringota an ni khan ang tin tin emon lo ti level mai mai ni aboi thak tla thei chu wang chuan ti mi lo tur ti na lam chu ni haw lo wa ama ro chu ti thei to lo thin chuak zo lo baki zai ne na pek top kha ei chu ti lo thra mi la department tin hian chia choi tur te chuan an choi nge ni ti ensure tura ma kan lak a tha in ka hria ani ti chuan taxation po hi investment poimo tak ani a taxation a hian mi manpower kan in dai lo awanga chia lo lu tur alut lo ani ai chuan manpower kha hanin pek bela khamia tanga revenue kan an tam jok don ani phot chuan enga te po hian in thlahun lutuk lo te po a thang a kan din mun hi kumten ve chuan lo thave de de lek chho zel tura ngai ilangin chu chu kan ti thei tura te po ngai ila a thange ole heng demand kan minister pani te demand hi thataka kan pasa a man na po thianglim taka dik taka man ani theinan thop theu turin kan in ngen ni kalome